Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Guhdarın baqadru biqimet müminin birumet eziro duxazim jwara bahsa zarok dikare jidi bave khara roja kıyamet şefaat bik anna. Hun jid zanı nava Müslümanı da bitaybeti ehli sünnet ve cemaat gatuş kijan melay bepirsi dibêje zarokê piçûk bimire zarokê piçûk hêna em bê tifl zarokê piçûkê hûna baliq nebî bimire ji dê û bavê xwe re şefaetê dike roja qiyametê. Eva jî girê dide bin hedîsê pêxember aleyhî salatu vesselam dereqê vê de hinek rîwayet hene lê du rîwayetê wan ez ji we re bêm yek ji Enes binî Malik hatiye rîwayet kirinê û yek jî ji Ebu Hüreyre hatiye rîwayet kirinê. Tê gotinê Ebu Hüreyre sala Xwedê razı bi gotî Pêxember aleyhisselam gotî kî bimire sê zarokê wan em bê piçûk miribe jê re roja qiyametê dive perde dive hicab jê re şefaetê dike û nahêle pêkeve agirê cehennemê yani mealê wê ez dibêjim. Adı da ji Enes bin Malik hatiye rivayet kirinê yek Tirmizi yek jî İbn Majah yek jî bivez bawer kim Nesaiye ev hadîsana rivayet kirî tê gotinê Pêxember aleyhissalatu vesselam gotî kesê ku em bê zarê wan bimire ê hûrik bimire roja qiyametê zarok gava em bê hesab hat pirsînê zarok dikevin cennetê heta dêw bavê wan ney divê heta dêw bavê me nekev cennetê em nakev cennetê ev jî rivayeteka dinê naye. Her wisa rivayeteka din dibêje Pêxember aleyhissalatu vesselam gotî jinekî ku sê hev zarokê miribe jê re şefaetê dike û dibe sedemê duxula wan a cennetê jinik dipirse divê lê du miribe yani divê du jî miribe Pêxember divê du jî miribe. Werhasilê kelam ew hedîsa ku divê zarok nakev cennetê heta dêw bavê nekev cennetê evek ew hedîsa çêkirine hedîsekî wisa em bivê bêaqilane li hev anî hatine kirine sûyê Pêxember ku divê zarok nakev cennetê heta dêw bavê wan tê kevî. Ji xwe carekî eğer li gora wê hedîsê tu mêzeke em ê li roja axiretê gava me hesabê xwe xelas kir kal û pîr û genç û zarok hem dikevin cennetê. Halbuki di cennetê de em bivêjin ne zarok heye ne kal heye ne pîr heye yani hedîsekî wisa çê kirî ku carekî ji mentiqê ji eqla dûr her wisa zidê ayetê. Ev tiştê heta niha me got girêdayê bi hedîsan e rîwayetên erebînê tê gotinê Pêxember aleyhî salatu vesselam gotiye. Ev tiştê hanena li gorê ayetê sedî sed ne rast e. Lewra nava Pêxember aleyhissalatu vesselam ziddê ayetekî qese bikin. Ev metin erebî di kîjan kitêbê hedîsê de derbas dibe bila derbas bibe ne hedîsê Pêxember aleyhissalatu vesselam hineka li ser navê Pêxember çê kirî ku tê Pêxember wiha gotî. Sedemî wî çi ye? Evet. Ev tiştê hedana me got ku zarok dibe şefaet ji dê bavê xwe re tev ne rast e. Hadis girêdayê nispeta wan metnê erebî dane Pêxember lewra ji hedîsa zêdetir ayeta Qur'anê kitêba Xwedê Teala xibera ku Xwedê Teala ji Pêxemberê xwe re şandî wehya ku Xwedê Teala ji Pêxemberê xwe re şandî ew megişa girê dide her wisa Pêxember jî girê dide tu carî Pêxemberekî li dijî wehya ku jê re hatî tev nagel. İşte ehl-i sünnet vel cemaat can em dibêje xel divê tu înkara hedîsa dike em înkara hedîsa nakin. Ev ana li ser navê Pêxember li ser navê dîn li Pêxember iftira dike. Çimkî Pêxember ziddê ayetê qise neke. Bala xwe bide ayetê. Ayet çi divê? Sûreyê Lokman ayeta 33 Sûreyê Lokman ayeta 33 viya baş tîne ziman. Heta di hinek mealê Kurdî de ev ayeta şaş hatî wergerandinê gotî law ji ber bavê xwe da bav ji ber zarê xwe wan ney ceza kirinê. Ev mealê hene şaş e. Xwedê Teala divê ya eyyuhen nasu Bismillahirrahmanirrahim divê ya eyyuhen nasu gelî insana ne tenê ji min re divê jî gelî insana temam insana xîtab ji temam insana re divê eyyuhen nasu teqû rabbekum
هون تقواداریا ربی خواه بکن هون برپرسالیا خواه بزانمن لگورا دین خواده خواه بجین و قانون و نظام خواده تعالی لسر خواه تطبیق بکن واخشو هون بترسن همجی رز و حرمتی بگرن واخشو تی معنی نه معنی ام بویجن تنی ترسکا بخوف و برز و بحرمت جيش بترسن يوما لا يجزي والد عن ولده روجا كو تو باب نكار جبر كوري خوبا كيري تشتكي ناي تو منفعتك نادوي تو كارك جيرا ناكا و تو فايدك تو فايدك نادوي ولا مولود تو زاروكك هو جاز عن والده شيئا هر وسا کو زاروک جی تو تشتے کی مکافات کی خیر کی کرنے کی آلیکاری کی فائدہ وی ناگه دیو باوی وی چی بیا دوی خواده دوی کدا دوی سوره لقمان آیت 33 دوی جا دوی او روژا کوی روژوره دوی روژه دا نه باو دکار آلیکاری زاره خواه بکن تو فایده کی بدوان و نجی زاروک دکاره فایده کی آلیکاری کی بده باوی خواه فایده کی بده باوی خواه جباوی خواه را تو تشته کی بکن آیت صراحتا فکری دبیجه تو عیان بیان لمیدانه چوا پیغمبر علیه السلام زده به آیتی راو سخواده به انسان که زاروکی وی هوری کو هنا بالغ نبی بمره جرا شفاعت دکن روز قیامته هر سخواتلا دبیجه این وعد الله حق بگمان سوزا خود حقه یعنی سوزا کو خود دایی و باب نکاره جزار خورا تو فایده کی بکن زاروگ نکاره جدی با خورا فایده کی بکن اف سوزا خود تعالی حقه دین خود تعالی حقه فلا تغرنكم الحياة الدنيا هروسا برا حياة الدنيا زينة الدنيا خمل خزا الدنيا ام بویژه شان و شهرت الدنيا خير و خواهشات الدنيا مال و ملك الدنيا ثروت و ام بویژن پست و تخت الدنيا برا و نخابینن نه و بخابین حسب حتی ایواری به دنیا و مشغول ببه هون چه بکن و آخرتش بیرا بکن و حاضری آخرتش بیرا بکن هر وسا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هر وسا خاپینوک کسی کو بناوی دین بناوی اسلامی بناوی خود تعالی برا اوجی و نخاپین گلک انسان سر ناوی دین و دیانت درد که و قصه دکن لیج بو خلقی بخاپینن بو خلقی جی دین اسلامی دور بخن آنجی بو خرافات بدعا بده باور کرنه تشتی پوچو بردای دبیش نه برا مال دنیا و بخاپینه و نجی برا کسی که به ناوی خود و بخاپینه یعنی گوا تو دین نزانه بل سر قرآن نخونی لیکورنی و کوری نک دیگه که وره بحثا خودی پیغمبر بگه تا بخاپینه گوا تو اسلام بزار به کس نکاره تا بخاپینه میرک تر تجارت دکه تجارت دزانه بزه کی بچی زیره کی بچی پرتی بچی خوارم بچی دزانه کس نکار کسی بخاپینه نه وسای ملکی کنگار کسی بخاپینه مثلا تجارت دا نظام انسانه که گیج به سفیک به تشکیل تجارت نزانه به هر وسا گاوا مرو علمدار به علم مراه به کس به نوع خودش مرا نخاپین دوردا خدا تعالی دویج تو زباب نکاره آلیکاریا زاروکی خواب که و هر وسا تو زاروج نکاره آلیکاریا باب خواب که یعنی دوردا دوی تو به شفاعت زاروکا به شفاعت پیغمبر به شفاعت شیغا ولیت تو نخاپه تو تشتا کو تنی فایدات ده عملت صالحه عملت صالح تنی روز قیامت فایدات ده آلیکاریت ده که ماسیت خود تعالی ده غفرینه شفاعت هیه لشفاعت ترج خودت خواستن مرو نکار بیوی یا شفاعت یا رسول الله ناخیر تو شفاعتش خودت خواسته لوی دنیا آخرت خود شفاعت ده که پارا که ایدی او کاریویه جبروی دوردا جبه آیت تفهم کر وکی دیجی گلک آیت سوره انفطار دا سوره انفطار دا بحثا بیاد که او جی صادوی تو کسی کی نکارج بر کسی که تشتیک بکه او آیت قدنی نای دوی هر کس گلی مسلمانه به عمل خواه صالح دوی هم باش بن قش بن خو حاضر کرج با آخرته
ولا الشيخ من هي از مريد نقشبندي ما از مريد قادريا ما ام بي از فلان جماعات هذا ما زاري مسي حف زاري من مريد شر حف زاري ما بشوتي مريد مرا شفاعت هذا وانا تشي بوشو بتالن تاني برا عملت عقيدات ساغلام بعملت باش بعمل صالح واكيد لنا كماسيتها بخد تعالى ذكرتها بغفرنا صلاة ورزق حرمه